O tari to nunga I le lalo langi maringaru ngā fōfō. E iei maunga te tele. Ia. E iei maunga iti. O le manuia o maunga la iti. O lunga I maunga ia. O le manuia o Pasifika. O maunga o atunu te tele. O le taimia si iti ai atunu te tele. E te tau fo ina si iti le South Pacific. E le mawhaina si iti atunu te tele. Ai tu mau e lava le Pasifika I ona. Ar mea la le tupu nei. Lea la o tau whaile I au e sau e ola le me ola I le aeto. O le I au stama I manu na whaia le atua e surapol ia I le tau. Manon si o manga. A uawa ai I le matango fie na fia peiro le aeto. Au I le tupu at whare tonu. Moi. Ioe, o I le olo tu. E sea, wa le wha maria ina I le si itia o atu te tele. Si itia whaatasi atua I malatu. Talia mea ia. Ioe, talia mea le wa avatu. A rona wha le tonu. Wa si itia atu nu te tele. Ai mana o foi I atu mua I tutusa. Ioe, e ma atu nu te tele I me mau I le atu nu. I le tele vave o le meo le a foi. O na whailelo le tala lea. O le mea le te ola I Samoa, tu Samoa ola Amerika. O le New Zealand. Ioe. A o I tonu a le e tula I whawhita auri o toi ngā me whapea. E sea, wa le taria le I au siona si o manga. Wa le taria le I au le si itia. Tele me o si itia ai. Aia, e le lava tau ma whai e. A tilo ne I e tano ina o mea o le laina ala ualu atu I lalo. Na Samoa la fina wina me laina ia tūlanga tutusa le interneti a le lalo langi. Ma Samoa. Ia le alaba la whaalongolongo atu fontanga. Impossible. Impossible le tamu whai ia levo tutusa ma. E pe ia inei atu nuu. E pe ina e fua fo ia ita tilo. E tā ua mea ne si o mia I tātou. O whare a onga. E le ngata e na turi e aru de whare a onga. Ai o ina tātou le nā tūra o ngā runga fōfō. Ia. Ia, wai pe o lau tala ele. I lau furasanga fo ele tātou ni manu. E pe o le sina, o le sial nā whale tonu o metaphor, analogy, allegory, fata oto, tosi papata, o pawal na o le whale tonu, that's built in, ele o se finaunga, o se whaapupula ina o le ngā luenga e whai e fata oto, ma le allegory, ma le metaphor, o e whaonga ina ia manu, o le aeto, ma le iao, a pe o le memo ia ele o tātou ni manu. So e pe o tātou na whau ele atua e se alo lato si so manga. Ai mana ia le whateita inga, whaingo fia e whaile. O le muanga ngana. Ioe. Whangaina le muanga ngana e whaingo fia i le. Ioe, ale winga nā lau tala. E leo I tātou ni muanga ngana. Pe mawhaifo ona whawhao tātou vau fili. I se whateita inga whaingo fia. Whamaile perfecta. Wala ona ufasalaina o tau, ona o tau fofo whatau waale manu o lo unu. A ole mena le o leva na whai al tangata. E le malamalama I le tua, ona tau mawhaila I e malamalama le tua I nai mea laiti, ma mea in metaphor ni whata oto. Ioe, ia mana tua fuina o le walauna o le tala na Jeremia. Ioe. O Jeremia po Isaia na I sa ule fastalana. Ia, o perfecta o whengenga tuai, ale winga lo tala. So e whapenale reality o lo iai tātou. Now, whai ala on tātou fo whatau wā. Whai on tātou whapele iao, ia te tauna on tātou fo ma le mautinoa. Ele ai, na o le tua lava e mawhai ona malama lama ele mafuanga ala, e ona fia a e tole iao. Ma mena te tau on tātou tuli vai I le onga o tātou whatutuanga. Ai mana ia nai me lai tia whatala noa ele manta upu. Ia pi o na langa
e whainga tāna malama se mea. Yeah, moi. Pe a defensive le tātala noa. No, ela defensive. Ale winga e pe o le tātala noa I lalo le I Outou Manuia. Mai pe o le sile nā manulau tima le kānona o le Outou Manuia. E vao fili leo langa. O le mafuanga nā tauna ni e lau tosi. So Ia. Ta one le mea lea, penumi lo mafau. Yes, if you see mai lapo le I think on that to see la fia ala menata no numi. Leanga o tere o loa po e manino ia. Lale se sengo mea o a mea tosi. Le lau fala. E whainga tāna utala no ai tere I wa ai o tere I iai le ngarue ina o le mea. So okay. Pea nei la o te tala noa atu to singo le ia lau fala. And yet o tere I ai se mea pe whapea nga osi le lau fala. E whapau la ona whesiringia. E whesiringia. Whapea na e lale mea sau lale mea leina whe mei tosi ni I le mea. O whea le lau fala ma le lau ie e o ia le tosina. O le fo le mea wha ngā tosi. Na ofisili atu pe eisi o wala ese mai nei lo senses e whaauru fale ni manu lau tima ni manatu. Ele le lau tali le ofisili na. Au le si na ofisili. E ofisili nge re Outou Manuia. Lenga fo le tatu te lo uma songi, le tatu te lo uma tilo tanga I ma whaalongo. Ai e la se si me whaali mai ele atua ese mai nei lo le. Ai wera lau sunga le whea. O mena na wha mai e le ai lo se senses. E le longa ku se I longa o tatu whioti. Po le ala vorto inga kau ke o ma senses ia. Well, e pe o le winga na o la ofisili. A whapea lava na o le paule na. Yeah, na o le pau alna. Si o mai da se si mea e te si la fia without senses. I le so tua ma le olo. E le whaingo fie. A fula lu mea ton mana lu te whai atu ai. E wansa I le tangata soifua le senses si e 5. O ina te controllinga le olo tangata. Yeah, okay. E se ala ma le eise si me tosi tātou. Ina ua ma vai le ola. A wai le aido se ola ma oima. Well, no more senses. Mo tātou. So, e pe o menana tuli coming to know. It's so there's an epistemology, a theory of knowledge. There's pedagogy, pe le te tama fo ele le curriculum mea o ina el tangata. So, o le mela lea na ufesilia tua ia o e pe na o senses e alae e loa e o e I le tali. I'd like to think lea ele na pau na o me faali mai le tua wa nana e si ia Yesu Kiriso. E tele I ai a Yesu, tele songi pe ulto ina. E tele lo na pau le mea o mena tu ngutu mai o tua. So you must have come to know and believe something other than what your senses. Ai fo le tala le na le pu o twist le tala. E le o songi a Yesu. O fai atu o le pe o le tapa ngai. O senses me ta tala no ai. Tonu. O le potu e le longo le le fa longo le e ta telefia no foi. Reality. O telefia no foi tonu. Le o tala no ia. O telefia no foi tonu o nga mulianga le. Na melana na le o mai Yesu. Ai a tofura Yesu tonu o potu le. E fai Yesu le mea e manui ai tata i ton e le tu sala mar tofu o tangata ola e nalo tau aro wisul manongi o tangata pape ai e le pilonga ui ala tu tonu na o tala valea ma mea la fai e le pilonga ui senses ai a tofu la Yesu o Yesu na fai senses ia pauna o le vai fo mea o the creator of these 5 senses. O ia na whaia whaalongona ia tātou. E lema whain tātou alo ese ma mea. Se ia wanga nā, ua ese le ola. Ma oe ma. Tau te whiwa tosi au tafa, tosi lunga, tosi lalo. We still have those 5 senses. E tio lai tātou ma mea lo langini. Trust me.
Yeah, well, let's say ele na le paule na o wala faali mai le tua il tangata. Let's just say when you say na o le li e mawhai o na nofo i le potu le na, that is coming from certain knowledge that has nothing to do with the senses. Because ele iwa ai i ai, ele i tango i ai. O le manongi o te whaalongoina. It's a songi o lo uisu, I smell. The presence of Jesus. O te leo whatu se longa o Yesu e tofu to tonu o le mele ngā mureanga i. Yeah. Na o Yesu e whaingo ngā handlinga. Oa. Yeah. So le ma whaingo, ia langa o leo te tala no atu, o lo u lea ia langona. Na yeah. Ia ua fwoi la o le Outou Manuia la. O le talia le mel na o il tangata. Na mana ia la. Ele o fina o ina le mel na ai pe asanga po fela i se lumana i fo. Awa a fai na o le sa mala lava le tatou me whainga luenga. O mea umai pe ni whao i lau vai. Langa na o sa mala. O te o batua se mea, pe o le te batua le whata ita inga le reality. O le mea moni. Le tau te ola ai. Whatu ama whai a o na o nofo i tū la o minko i maratani. Ti ngāra wai atu mui au. Ia are la ta sau whai e to tonu. Ina ia maua se mele lei. Ina ia tupu le wharpaninga. No, ele te tawana e nofo umi na ona o te popole i lo soifua malolo ina. O mena le o te pole. Awha pe ala te lea lofa ia oe. E pe o le mele tau mwhai i Outou Manuia. Ia na e ono sa ia ala o mea nā. Ele tau ne ono sa ia mea nā. Se vanga nā lava ua tele sau mea o lo maua mai ai. Se vanga nā o lo o ngā o sielo wa ngā lilo. E pe o leo te whalongo atu ele ai ele o iesau mea maua ai. Ele taulana umi o eno fo ina. O ina tonu ana. Alfi au tonu ana na le tau te o ni whai neimi o lotu ma me o tu spaia. It's not so much so se me o te maua mai ai. Ia ora tangata lai o. O le mena sa whai, well, o te whinau lava, tele o tatou mea o ngā na talepe missionale. Le whalau a e ia la tō maunga. Ele sa o whai mena whai e misi mai la tō. Timing. Io I think o le taimi, o le sina mea ia le lau o mai o tatou taimi. I think e tauna, le o malama tatou, o le tauna tatou whai e inistangata, mea sa whai mai e istangata e tatou, na tatou talia malpongi sa, o le o tawhata o tau le lei. E sila fo ilana sunga whiangai. E tele pe me challenge e taua. Tau nu atu le tala le. O iaire tu ai ngā la eire na Samoa i me whai. E o ai tamaitai. E whaariari umare a papari. E oe, o tu lola missionale. E le ai, e le tala whea ngai. E mare whea au ore tala leile ua o mai. Suisa si whainga. No e. Ana o mai rari te minei o tātou tilo pe le tu ai ngā la eire a Samoa. Le iei me fule le sasae le matau le itu. Pe o mea nā le tātou atunu na whaatala le leia. E oe. O mea sa whea ngai mena tano le timing, le tāua le timing. E tāua mō le. Ia. E la Bible study le fitu tui. La kaskape se I la tātou tape se i ona whaumatu leo tātou tanuanga le si tū whaftai lava.
talta noanga I vai asul nei. Who do you love? O e te lofa I ai. Ia. Tele mea lo tutupu I larangi. Te lo foi po fea o e whalangolongo mai ai le whapoponga o le Outou Manuia ai na ona tatala lava lo newspaper I meli ia pe wa aifo I fafo. Ia nei lola I o mea lo tutupu. O le mea lai ona o le atunu e te le o I lātou lava e te le la lātou microphone e pese I o I lātou nai e li lifa I aile tilo tilo a tangata ia ai ngalo ai lana I mea lai te o lo tutupu sa ia ile teimi le tunu ule nei na o fai e le au mau mea ia media properties ona le ta ua lo lea o le news I lea stete ma lea stete I lea city ma lea city ai se a sa o fai umai e Wall Street ia ofisa nei o fasalonga sa manatu tasia I ala I o la dopo le alava le news coverage e whata ua e lunga ia e whao mai a ia newscast I lalo ia mela o over ia taru mai fo ile tu lai mai o le internet o le wa matai ona to e ta ua ia news media laiti ele ngata na o ta ua news media na o lunga level internet e whai tauai so mea whaangalana le peise I wala ona apik apro lava e le media e Minneapolis I se mea na tupu I le leo ma se tangata anu o le lato city ai roll ele local media ia na viral lola ia ele nation by the time I pick up ele CNN po Fox po isi news te tele ia o leva ona I loa uma ele vanga ia I lalo so if apena foi lá le mele lo tupu I nei Long Beach I mea le Port ma le Union ele aise mea o faia I lalo ele faalia I lunga pe o le sina maua a le li o Yesu o le mena leo o lo utupu nei a whapela e whapeaina ona whawina o le malae e whaaleo tele ai news ma mea o lo tutupu a whapea o lo whapeaina le whawina o le media landscape lea e pei ona o whamatalaina atu o le fesiri la mo tatou o le alal tatou me whai ia to whatangata malantali e pe o lau tali whataitai ai e te tawana le lei ma whamaoni a tatou tala e le ngata lae e le lei ma whamaoni a saulava mai le si o manga lo e tangata e se fo ila tangata malato si o manga a te lo le lei lava le memoni ona o le mele nae e pe sa loto ile tangata a ye tangata ile space le na pe o le tangata le basketball le tongi tolu ulu e pe o le you're in the zone is what I'm saying e pawala le mea e ta ofi le momentum le na o le call le cultural time out o le le taimi ia on a break lola ia o le tongi tolu ia ma push ia le basketball player outside the zone e whapeaina la le whaatufungaina o le malai lea ua tāua ai o le me whai I nei I Long Beach e longo I New Zealand ma Australia ma isi tu o le kelope o loo no nofo I tangata Samoa so o le moral obligation lambo mātou o loo tua tala I nei e te tau ona avatu se tala mai le mea moni, le mea o loo nofo I le tangata. Ai le ngata fo lai le mea moni I le teimi nei, a le mea moni mo le teimi a dai ao. Wa le sile na winga o le tangata pe amatua. Amatua mai oe mai le lua tausanga I le wha tausanga o la e la foa I mea sa e manao I ai a o e lua ia a o le ua whaau whale nei ia manatu o tangata o whātau sanga. A tonu e se sengatele mena a whaatele ina I tau sanga.
it's the same difference between the 25-year-old and the 50-year-old. It's 50%. Lima sefulu tausanga ua fa'aluaina lona iloa na ilo le lufu 5 tausanga. So afapela vala tele fapena i ona tutupula i o mea tutupu nei. Ai afapela va maoni ia le newscast, maoni le whaiaonga i mea o lo iloa ia ma whaapopo fo isi me whainga ruenga. Wa le sina winga o lo upa maoni. O lo e tau mwhailava e tuli le manuia o le tua. O lo e tau mwhailava e you want to live into a future that's yet to be. O menata o le whamaoni. Ia ona mautinoa i ala ia e te lea so sao i le finangalo le tua le langi. Ia o te manatu le afa ngata i le tatou whaopoponga i le nei vai aso ai afa pefo e se upu ua sasi ia fa mangalo mai la ona afa pefo ua le tautamali i winga ia fa mangalo mai la ona ia le temi nei ia manuia tel fa sausaunga o tatou tunu i so se mea o lo no pia ia o tatou tangata ia fa manuia le tue o tofi mangaluenga o lo fenga iai o lo tau ono Misipouena Tagaloa mai Outou Manuia.